السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او واکله راوته یم پیدل ګرځېدم نو دا سړی مې ولیدو مخامخ ناست ګیټار غږوي میوزیک غږوي ګیټار نو له خواله ورځو که خبرې را سره کول غوښتل نو خبرې به مو سره وکړو او تپوسونه به ترې وکړو چې د څومره مودې نه ګیټار پلی کوي او څه حساب دی که نه دلته د اوبو په غاړه ناست دی لیک دی تالاب دی ډنډ دی جیل دی چې تاسو ورته څه هم وایئ که نه خو موږ ورته ډنډ وایو تالاب ورته وایو لیک ورته وایو اوبه هم کمې شوي دي خواله وله ورځم ورګه اول دې ګیټار غږېس نه چې ډسټرب یې کړم چې څه غږوي بیا به ورسره خبرې اترې کړو Hello, how you doing? You can keep playing. I like it. Wow. How are you? Good, how you doing? What's your name? Ian. What are you playing? 6-string Martin guitar. 6-string Martin guitar. The Something Shpago. I wrote. I'm a songwriter. You are a songwriter. This Sandari Humliki. Oh, I'm sorry, I'm going to ask your name one more time. Sure, Ian, which is Sandari Humlikama. او دا د شپږو تارونو ګیټار دی او دی غږی او دا What are you saying in this song? I can sing it if you want. Oh, please, that would be great. سندره راته وي غوږ ورته کېدی ملګرو. Let's see if I can remember the words. Sure. Love is why we're here. Wow. It's the people that we hold dear. Wow, nice. 'Cause you never know the way things go. This could be goodbye. Wow, love. Don't be sad and don't be mad. Don't be sad and don't be mad. 'Cause we don't know when we have to go. Wow. And you are loved, so very loved. And I'll always remember you. 'Cause love is why we're here. Why we're here. It's the reason we are here. Wow. Thank you so much. Ian, thank you so much. دی وی لمی دا وی چې دا سندره مالی کله یان وی چې دا ځخ شانچل دی وی چې دا سندره د کې دی وی چې مینه د مینه د وجې موږ دلته ګوري خپکیږم او ډیر خوشاليږم پته نه لګي چې کله بل دی دنیا نه مونږ زو دغه ترجمه How long you been playing guitar and how long you been writing the songs? I started songwriting I started really getting into it about 3 years ago. 3 years ago. Okay. Yan وی چې زه د دریو کالونو چې کم دی نو سندرې لیکم and how old is the friendship between Ian and the guitar? How old is your friendship? Childhood. My mom played. Your mom played, okay. But I didn't play for a long time, so. You didn't play for a long time. So since when you were playing? I mean regularly. Regularly I started working with a friend teaching me how to find my voice. Okay. About 4 years ago. 4 years ago. وی چې د ماشوموالي نه ګیټار پلی کوم او وی چې سلور کال وشي چې یو ملګری راته بیا چې کوم دین دوباره ګیټار شروع کو. Do you play it professionally or just for fun? Just for fun, but sometimes people ask me, like I do some classical stuff, like do you know this? I can't remember the name of this song. Do you know this song? It's from Spain. It's beautiful. Wow, nice, beautiful. دی وی چې زه کلاسیکل میوزیک هم غږوم موسیقي هم غږوم او دا د سپین سندره و دا وی تاسو په دې باندې پوهیږئ. Okay, so you say you do it for fun and why are you here today sitting on the bank of the lake and right here by the lake? And I have a strong intention to start performing. Okay. Sharing this more publicly. Okay. But right now it's still like a seed that's being planted. So I'm just trying to work with it more, develop it more, and just prepare for when the day comes that maybe this is received. Okay. دی وی دلته راغلی ما او زه غواړم چې پروفیشنلی هم سندرې شروع کړم او دغه ګیټار غږوم او دغه حساب سره. You live nearby or you just Alexandria. You came from Alexandria? Yeah, I used to live here. Like you drove like 20 miles here just to come. Looking for peace or what? Looking for peace? Quiet.
the space just to be, Okay. to find Uh-huh. find it, And اوکې دی وی چې زه د خوشحالۍ لپاره د امن لپاره او دلته ډېره ښکلې علاقه ده دلته راغلی یم د الکسنډریان 100 میله سفر کړی 1 غنټه سفر یې کړی دلته راته نن ورځ باندې ډېر زیات رش وي او دلته راغلی دی دی وی چې دلته کې how far you want to go with the guitar where you see yourself in next 5 years 6 years 1 year where you see yourself with lots of people, with a lot of people audience you mean audience وای چې نن 15 کاله یا 6 کاله یا یو کال پس غواړم چې بلا خلک راته ناستي زما موسیقي اوري او دا ګوره ټول خلک دلته کې ګرځي تاسو وینئ واک کوي پیدل ګرځي زه هم راغلی یم ګوره ګرل لګېدلی دلته کې خلک باربیکیوګانې هم کوي خو کیسه داره یا دلته ناست دی او وایي چې زه ګیټار so you say you do this for fun. What do your friends tell you, like when you played for them and to play something to them? What they say that a lot of them get inspired. They're like, it's cool that you're using your time to do something that speaks to you. okay So اوکې وایي چې ملګري مې هم خوشحاله دي او ډېر رانه انسپایر دي خوشحاله دي او هغوی زما نه چې کوم دی متاثره دي. One last song, what you gonna play for us and then I'm gonna let you go. Ayan. okay, one second. Okay. What about a bhajan? Hare Krishna. Oh please that would be great. Okay. Hare See if I Krishna. can remember it. You mean Hare Krishna Hare Ram? Yeah. Wow. Okay. Yeah. Maha mantra. Oh, okay. Let me see if I can remember it. Okay. There it is. Hare Krishna. Oh, it's still taking a second. Yeah, take your time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much. I really appreciate it. And thanks for playing with us. Playing for us and thanks for talking with us. Thank you so much. I really appreciate it. I'm going to just end the story. ملګرو تاسو کتل یا دلته ناست دي د اوبو په غاړه باندې ګیټار غږی او دلته کې دی او ته وایي چې زما چې کم دی نو څه وته دلته راغلی یم د امن د خوشحالۍ د سکون دپاره دلته ناست یو ډېر غلې علاقه ده غنټه سفر یې کړی دلته راغلی دی ګورئ ځنګل کې ناست دی لګیا دی او د اوبو په غاړه باندې ناست دی نو تاسو د هغې خبرې اترې واورئ هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ او د لوی الله په امان. Thank you so much. Thank you. I really appreciate it. Thank you.